form one omoso ano edem omo hawo ene sei we ene afufu bi na nwume yesi adwa edenam sa nwume no nsia akan kase aseda wampam enkoma na praku electricals and engineer air condition services ena afi so Jubilee Hospital wamo eboa asuyasene ewusika fam kama time heba center time heba mixture anytime heba HH mixture so ababonten womu na emesika na nwumre di achi ewo Facebook live obehwe Ahenkan 93.3 FM 5.4 yabekenkan amon ana say www.ahenkanfmonline.com information centers ebru aduonum kwaduosia ebi ewo bono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu ana for adwensan so 0533898915 text message ena WhatsApp yabekenkan amon me din edekwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanimkan Ahenkan na dishmama peta kana fayi wasum ensam ne mu enkyeremu ne fitiase yedni Ahenkan FM yes ensam no ase ade amawana se wo beka ya fimpinu ene aduonu wabra National Democratic Congress NDC amanyekuo no ebontoa na wanum asra Ghana fo sankaja wanum emo makwanya mo emebu omakonko Ghana se de be no mabekọ animuo no womo nsama wodo mutintim de gu nkrata so mu gina so eton ede ma de hyem se komo enhwe sansam ni mu na kajo mu nyina so to aba emfa mo no ensam bia na ka ho ene se NDC amanyekuo no bo mutim pose komo ba ko mbehwe na eye emu kura bia edan awodo matimi asisibi na komodi amema sabi empradua so miaya wodo ya nuanom kramofo wanum atete friend say zongo communities no na tia saka we aye Muslims aye mortuaries eno no mo ya madwi se kombesisie sa sam yo mo ka ye ene ya chasanya sam keto aso be ka kura ya nkasa emprepem na se bedwani onimonya vala aye onimonya vo Alexander Gosi akwa eno no kura gina simpie ne apaso ne nwumbia otwa ye Yampe motre, yampe free education. Yampe motre, yampe free education. Sa kai. Aha. It is I am motre na yadisi for policy. Amode bana jazadisi for MPP for so bomugumbe anya asam ketwa. Enti Ghana for sure ya nom so da bi motre sesai. Motre de yadi. Enti ene obehwe krampa oruala eye Dr. Alhaji Mamudu Baumia. Wono so kura gira simpie ne apaso kabi. Sa wono sabi mpraduasa we kramoni pipo na so bi bagira ba bi kasa obe man kramofuo sabio eye emukrabia edan a wodwene ho awonte ase ezan kramofuo de sabi de nyina ye ni mu omamamle no mohyehyɛ no so bi ada ne bokum so pe ene ada na la ila ni akopa ne kurabla na chese akire din na se aja wo bibi kakra bi kura ni ade na busuawe no mbeso mo kura wa mu no kura we ense dem kura nche bi asa enti sa police na DC fo de ba no ehu ehia ni kwase Ghana fo kura gina so no moto aba enti sa nsam yi kokos wa ampara abatuo no ba na wie ya fimpiru ni aduonu na chese NDC amanyoko nda ya wo ne nan o mantimi anya akonya mebu o man to mani suade hunu so mbesi eye Muslims mattress no entimi amem na tiai akira semniye semi no kan say Akan Ghana man pay owura John Dramani Mahama Srem Seja tabale bambade se konkron ane na nia brepa wo Dr. Baumia so wotam se wo hu se sebe mpraduasa Dr. Baumia ni MPP aban nyatwom ashomu ma se den aje se odwene ho a wonti ase wo se sa eye motrisi ye ono ka so obo besisi di Amazongo communities a MPP fo Chomada pa kansam de wom ni de anim nyina de gu om ho afia sabia nam so krama Ghana fo anto aba fa ma wom no enam no kan so se Dr. Baumia wakwa gina the same Zongo communities bi akwa paw eye Muslims mortuaries bi ho entoma etu odwene ho awonte ase se ade a wo se enye de eye dan na wu momu no afei wo be hyemu ekena eti sa de na akoso no wotem se eye dan sabi mpraduasa amanyofo suban ade ani nuade eba se nyo no na de benti no ade ani yakora no obogumbe osenye tutu nsam tumfuto gu Ghana fo ani saa ebe wi acho no kro ya asa atwa ne ho asan so ede san hyehye kro na so aye adwuma eto no de o se pempe de wo kan nyatwom pa de a ahye MPP ani sabi Dr. Baumia mu emma se denya omodwo mo a enje
And I just want to point out some of the hypocrisy of our brothers. In our manifesto, I mentioned that we were going to provide special places because of the principles of Islam, that when a person has died, he must be bathed in a certain way and he must be buried as quickly as possible. We said we're going to provide special places so that Muslims can perform the rituals that are necessary and hurriedly go and do the burial. They started laughing at us and said all we can provide the Zongo communities is mortuaries, Zongo mortuaries. Recently, I saw the Vice President attending a function to commission a mortuary for Muslims. The same people who were laughing, today they are seeking credit for opening a mortuary that will handle Muslim bodies. It shows the kind of hypocrisy that our brothers have. Abusiafo a wuti ye Akan Ghana man panyini empempenyi wano ena etu frank adiama National Democratic Congress andi samanyoko no afimpino ne aduonu enan abatoa eda yanim wono na we no owura John Amani Mamoko gina simpie ne apaso ewo eye andi samanyoko no wamo stakeholders forum jumadie ase na jesu adwodwo ne ani ntra kugudan fo amanyoko ne kodi ahyemu a wamo dwendwene kwa mafaso 2024 omedi nkunim ena opanyi hwie nsem wei edigu ho Andra yesi pepe fomu die ena minka wo mkasa akrai nra ena onimnyafo Alan Kojo Tramatin ebe ye nsamtwofo nhyemu ewo nkrampuni mantemu na ne nsamtwofo nhyemu nase ena opanyini di tudwa se nyoma bia asisi ewo NPP amanyoko mu tetetetetetetete mfia bia atwam ena mprempe de twa na wo kra eye super delegate conference de ekoso ene de wom de ye ni agent awodro bi ni miamia do be tutu asem bi ekoso sanu mo ni na atwa nsuru mu pa enu nti okeka ni na boma otumi hu se ehya na kwa se efiri nkran ena ekotamale na ehya ye efiri nkran ekotamale no ono kwa kofu bi na one wo mo akwa wo mo peso mbama na fu bi waya oye bia no mo yinasi oye bia no mo yinasi na oni se tamale na peso okono ehya no sa ahya no entumi mfa ne nko enu ntendo si na ono akofa ne kwante nkro wiem hyan na neti pa ode asisima akọ tamale anabia ya okono enti na sam ne tintini nteta ni na ne se NPP amanyoko no empe no bibia dad pefe ebi nso no mo ya katakata so enya dodo na ete na so keka ni na bom etiti bi frim echiche bi mu edi bi times ya otumu se NPP amanyoko no wo mo mpe ono alantimaten no wo mo hia ne som wo mo hia ne bibia empodo ya de aboa party ne pen no wo mo enhye na numunyam wo mani nso ne saaso ntino ose na otwe no ho bia ono akwakoya akwansidie ana otiti obi wo party no mu ana ono nti wo mu ni sa party no nkoso ntino ene saade a otwe no ho bema beyebi wa meni na entennu a onumnyafo Alan Kojo Tramatin abiribi atwam na oyoso afo hwe Ghana edwadie ani fididwuma so edi tudwa se watwe no ho afi NPP party mu ono wo mu ni twaka bia biem broni beka se wa resign na otwe no firi mu ape ena o se onkonkoda enkohon kromu na mbom o se yi ni tipa koprema mpani akonya no na we no okone de okokwantenkro enti okokopre kwantenkro na mbom or the movement be ebe tie na kwantenkro na okono or the better actually aya to the movement for change say Ghana will rise again. Ghana will rise again ena o ma hyenso de eye afafranto na enu aweni na esisiye abro ni mnyafo Alan Tramatin wie ni press conference na pe ene antebia ena asantema ntam dwom treni panima NPP amanyoko no ora Bernard entwibo siako ya dodo na afa no chema wuntumi etwe krata we de ba bonten na ode ba bonten no se fiti bra ode krata ba bonten na no o sha NPP party ma ene atitifo ni na wo asantema ntam se obia nkwa ne mansini mu obia nkwa ne peso aso party office omoko party office ono ma womu Alan Tramatin ni poster womu wai womu Alan Tramatin ne se kala kra womu wai frio ade bi tali party office no na se bibia e kasafa Alan Tramatin wa womu wai frio chese ade bia empuzo mu ntwe bi kramp na se Alan dinu ebi wom kra womu pepe frio
omu ni na every party in office no intanu a owura chema wontumi de letter we ba bonten enam Alan resign wa resign nti o hye so mkwa wa bibia ye chematen na chance de free party office bia wa santemantem na abra chema wontumi ende sakrate ba bonten a omanfo fi asese omu di sadwuma nya pe enene nyame on pe bone owura Alan chematen so kokoye nsamtwofo nhye mu pepa enihu ankasa na the other two Jaffa chama wontumi krato de babonten ene ohya de ama party man say ode chama wontumi enipa bia obeka chen say onhwe ye pa na ono alanchematen kwa na ode chama wontumi ba NPP mu ene osan boa no ma ni nya chairman di bre no e wasantema ndemu enji se ne ono no ne na besi ana ne nema ye den kakra na so ono no ba be ko atia ne nei ene ewon sem kan yentie nsem a onumnya for Alan Kojo Chamaten ka chairman wontumi no hwana den ba party mo sa no ene wontumi a wo ye dedi o kan nyina no so obi danase a Alan Chamaten na so danase me na me so ne sa ba party na dwen panti na me den ba party o a businessman, small time businessman, 2005. No way we this year. But I so almost for too long. Now you can't party as well. Now want to mean Jano or maybe dictating. Now who is want to me? Or one they are approaching me say, one yes and Kobe politics were Canada. Then one more share the way I may me politics. No, any means some maker, any man is your dear who dear. Say I am passing me say me call a contest for MPP's idea. Obedi mechi. Now first name is a beer as you dear grow. I think we do was in one back or no friend no I am. Oh, you serious? Me so time ready. The same thing me you. Na me pe mrantia. We move work courage ni adie. Me who so is me na me so nsa. E de no call. Bo some che constituency. O say one no free. Me so nsa. Me ka say yenya ni chairman. Time na me dra me na so party no. Ye ni chairman. Work won so che. Want to me e di machi no. Because chief campaigner me ka abona baso say we ye smart who say Alan and betimi a guiding into politics. But a trade no more and dey so hwe pa. Na dachi say obi bua ma onya ba bi si a men ye na bro onipa amotini ni ayodumnyafo Alan Chamaten bibia atwam na oyosofo hwadwade ni mfididwuma so ena bibia atwam so na nko opriso betu franka ama NPP amonyoko no emprepre de o gina kwanten kra kopre mampani akonya ewo man konkrun ganemu wa abra movement for change ekuo tainachi nkofo abua nkofo nkofo de so ma abua nkofo nkofo de nyensem na na yeka na so nsem buo no ma otia ewo so kasa ya sebu enti wo nim se nipa na dabi sometimes obi bua wa ya eni kwan se wo de nyoma bi tua ne ka ubetua ne ka kra na even se dibra na ekuta on prempren no enu adwuma na opeso ya so hun kwan abefa so obeye no ayagusi we no yentimi emfa ne saa because yenim de ye so a chama wuntimi no san free wono so nachi akra wa boa pen wo boa ne pen na se sabio aboa me na ndi udi mawua na meda so te ho menya sure so di na wu na me ga se bia wadi na wu but bia me ne wo nam no fine wo na why introduce me to bibi mu ana ye nyina yeguso e yad ne ko but duru ba bi no ase bia wo pese wo kam kasa bo ase me yam bia like bibia wo pese bibi san koso dabi mi azumi se de wo he se de wo ka se ye kan sen obi bua wa ni kwan se odi no ma bi tua ne kan yes na me ka se enu no momuni dia wo fa ne sa de a because se wa anya ne hwe ena ono atra se na wo se fine wa bua me kwan na me se afiri wachi dia den ye betima aka de okay but anyways we obi nim de twempoten yes tientumi nkan kwa achiri ti de kan na de yesusu ti eyo omienu no ntem asem ti edi a wakoka we de chema untumi so ka so beboso onzo na onfa nche no oyo ko be san ka brofo onka obeka brofo na biase na ati onka na brofo de entie no abusiafo ye free amanwasam ni ade ani akyere mu enso ewo asomdue jumade ne ntotoye enso emu na peace asomdue de ye ewo memu atimi bua mo man tekire ne timi konkan ententam so emu obia so wotimi etono na so beka ya eda ya wada ne no eye ebobosom ne de toso aduonu baako afempino ni aduonu miensa enso emu wayire kire bi ko so asa waye kire no
eye emabunu asabi omo ma konko ganam ya nya maburu nko a ne ma front tofewa na woni mu nyina di mu bi afei emerwafo ne kwakrafo nyina bi do mu adi mu a womo ekyerem sese de oman ba bia ekono womo susua no omunim de no omadwuma mu nsanya saa na wose amamuo na naso oman totoa si bi ekonti no womo te womo gumontere so ya so mba ye oye kyere agbo awuram akopiem ama ewo mampanyini na tara ya kasiem na wabra omo kono hashtag omede to so no omo se eye hashtag occupy jolobi house eno oye kyere din na eda yawada no ye kyere firi ase no se de ne no ma se bi ekone nam so ama bambokuo eye apolisifo womo de omo agimu ebi atese enam so kra ma omo cheche wonmo ye oye kyere no ade hye no ebi no ma emu ensam koye bebre na enu achi no animdifo ewo bambo ensemu ne asumdua dwumade ntotoya emuo edo ma no atomu bia wonom so atechero ma dwene ampempe yi eye abedwaku a womo na hwe eboa ema yeboda wuro ya nkyerɛkyerɛ afa nwumadi awodo ekoso ma kokko ganam ya eno eye National Commission for Civic Education eno eye NCC na womo so do ma no atomu bia womo kyerɛm sɛ saa sabio aposifo ne ya womo da na de ewo oye kyerɛ no ne da edikan emuo no eye September 21st yawada no omo kyerɛm sɛ ankoye so omo kwakyere wono mo ye oye kyerɛ no pa ne de eno de asem no ka sɛ NCC fo kyerɛm sɛ omo ne aposifo adwene enso enko benkromu esan sɛ omo susua no omo nim de mu ne de omo so eye ani de omo hunu ye no omo hunu sɛ oye kyerɛ no na sabio eye asumdue kwan so a watimi wakami bia so so animuo eye ade so wono ma no omo ye oye kyerɛ no omo mo mutiri posi sabio omo kwakwadi nsɛmɔni bia na so omo kwakɔyɛ nneɔma bia ebe wi akyire no ede kabo ba bɛsoa ɔman ne so enti ɛyɛ oye kyerɛ bia ɛyɛ asumdue kwan bi so saa no eni kwan sɛ wo fa so sɛ wo kwakɔkyekyɛ ade hyia bi no na so kɔyɛ nneɔma bia sabi ɛbɛsɛ wono mo ye oye kyerɛ no ahoroba ama ebe wi akyire no mpo no yakɔte ensɛm foforo bi enso ɛwɔ ɛyɛ akyire wo kyerɛ mu sɛ de Ghana amamra no ɛsebe ahyehyɛ de ato wono no obi ati o mayimu na noma bi ekoso na sesabio wo hunu sesede noma ekono ha dwene anase bema oman no entoto ya na sesede ya bu oman ekone nkone saa amamna no ma no kwan se wono sutimi ati atua anase sabio oye kyere editia eye adekro na ekoso no etuwe na ka ya de se won mo ye oye kyere no ye be ka so mo right ate so mo de eye nkanoa no na so mo nim de koba ya posifo wo mo enso so efa kwoti kwa so mkwachichi o ma de hye wi a kyere samtwerefo nyina ye che wo mo efraye na NCC fo mpanyifo de sansem we de ba na we de wo mo de asem no de aso opanyini na kasankasa chairperson Edema National Commission for Civic Education eye maame eye Catherine Adi wono eno de sansem yi ebaye. If you look at the videos, and that is not to say that you can get a full picture from a couple of videos, I get a sense that the police get frustrated. You know, they are provoked and then they react. There are well laid down procedures. There are legal ways of handling demonstrations, even demonstrations that have gotten out of hand. So it is important that they also receive the education. We all need education in being good citizens, but they also must ensure that people are safe. It is important that we send the right signal that people have a right to exercise, free to demonstrate, to express their displeasure with anything that they want to, and that people must understand that in order to do that, you must do it lawfully. The law sets out guidelines. You want to demonstrate, these are the steps that you have to take. It involves the police, it involves the judiciary, the legal system. It's not gagging. Ene wuti ye eye otitirani edema abedwaku amuna hye ebodawro eye nkyerɛkyerɛ efa eye enyama wodo a eye na ekoso enso ewo manmu hanomo National Commission for Civic Education NCC Mame Catherine Adi na arishimama otenene no oman bia wakwan a ofa so hyehyɛ ne humasua oba oban Ghana mu a yen no ye de no uko school be frase wo twotwo se no ne akracho se na Ezro mi hu nsonsoya no abiri bia fome na odidima no aba KG1 KG2 no aba class 1 uwi a no akogye HS na SHS na fi u2 tenanesa na basic school no eno ne afiti twotwo na basi JHS no ni na ne akabom fa ni basic school na eno nam so ukoma obi a wakopen bia behu ye wo subject ba ko fa ni creative art eno na drodro nko a nya drodro mpotitru
afi emaye sua Ghana amamre ne amanne kwanya ye fa so kasa kwanya ye fa so didi kwanya ye fa so edware kwanya ye fa so gba amane ya sawo dro ye ntade hyemu sanoma wani na no creative art na da roma ye sua kakra wo basic school level no na eno na lecture ba ko award Department of Dance Studies wo University of Ghana obi beka Selegon Terry Bright ofosu o cha say sabi osua dance studies wo university na eno nso na o kire na we no okọ fam ko hwe se de creative art no eko wo basic school saudrum no osinya mianim ni kone ne rewo papa de okakosi ni say akyerɛkyerɛfo ne akande a yɛde bɛma creative art no ana subject na bɛma yɛsua Ghana sawdro ɛbɛma yɛsua Ghana kasa ɛbɛma yɛsua Ghana adidie saa nneɛma ni nyinaa no ɔse saa akade ne akyerɛkyerɛfo no ebi ni hɔ esuakora entama creative art no ɛwɔ basic school no ɛnhyɛ da nkoso yie na Ghana nso ba yasa de eguma hudo bebre yɛwɔ bi a yɛfɛ no adowa ɛna dodo na anim sɛ de yɛsa no agbada yɛwɔ agbada hɔ yɛwɔ bamaya yɛwɔ bobobo ebo yɛwɔ palogo yɛdo ni na ya Ghana sa yɛwɔ kpole yɛwɔ apatampa sa ɛna fi namafo de bi yɛwɔ azonto fanefom fanewiem saa nneɛma we ni na no ɛyɛ asawdro wɔ Ghana na creative art no eboa ma yehu saa nneɛma we ni na ama okobia na sa okobia bia wahu ekowei wamo de ekowei se no moye saa nneɛma ni na no creative art na daroma ema yehu na so owura bright of so se akyerɛkyerɛfo ne akande a yɛde be ma de wei audimu na nyamfa so power asuafo no so no ebi eni Ghana schools awdrum opanyini din se we ni na tudwa wa ba na wo mu din komo ehwe kon ombefa so a wo mama Ghana traditional dance no Ghana ya maimu asawdro no yatumi apagam na yasua na yatiase yesa yatiase odi onyini si apakan mu a osabia ewasechire otwe ha na watwe ha na odi abɔ no bo kyesa ha ene ha media na odi abɔ no bo fam uye se na odi afa ne minim ni na ewahyetere entino Ghana asawdro de egum bebre ebia so ne nkyiremu na creative art yada roma na nka beboa ama biebie suafo awdro ni ewo schools awdro mu na so penyini tere se enwom abema na dimu no esua enkoyi. Recently, we were tasked to look into the educational system, basic school, SS Garten, that we introduced the teaching of the arts, performing arts, creative arts, and design were put together as one, should be taught from kindergarten all the way. We've done that, but it has not been fully implemented because there is a lack of teachers to do that at that level. So all the teachers have to do is to make do with what they have, the little knowledge that they have in the arts, to try and teach that. And the books too are not even ready yet. So yes, we are going through a system that we're trying to change that, but it is very difficult trying to implement this because within like an hour or 40 minutes, you have to be able to teach dance, music, drama, art, and then design within 40 minutes. That is the period for teaching. How is that going to work? You understand? Onipa amotini ni ayora onoko university ade okokosua eye asa kwan ye fa susua asa eno ne ade okokosua na eno so na akọ University of Ghana eno na okire omu department eno panyini wo Terry Bright ofosu nene enamoti someone who study music akra oh sure next wadam funi upre music ndie ye na we aside here. Okay, ebia Ghana was beautiful. Amom kono be kire om. Yes. Sire nyina ka ho. So na we no nya no ngoze omo kire culture no so ka ho. Amamre ne amane njatan so se ukọ ye culture centers na omo ye in charge ho no ne ade no ni nyina ka ho. Yes. Culture no ne ade na me yo school. Oh, okay. Yeah. Ntisano mani nano edidiko we mu. Yes. Omo draw ni ade no. Ah, coach ade dadudo. Oh, coach ade kama. Anti we mu na e kire sa anoma no. E na du sa tam na no position on post aba. Ai. Yeah, asem kiti. Sure. Obu akọ friend keke kra kra to bi ma no. Kozo ninim ye. Oboso de do. Nti aja.
ni nyina aka ho we abrochira nko didi peche oh se Ghana so betima didi se Ghana de nyomtofo mo ne asafo yi nanam na so sa drodro ne ade na oya actat na no so kakra wo mu a sa nti enne na nkasa no uhwemu ankasa sa ade we adwuma wo ho pa o se wo be flyers ne ade ni nyina ya underway nti abusianfo ye beku yanim na yabɔ awuram ɛwɔ dwadie Kasiebo ensusu emu eno ye do bekɔ asantiment mu ne adwadifo mo no mosam no kasai wɔn bu afu atese be de wo wiase nyina de ma mo se omu nyi kura na still na anwu ni bi da so awo ho agese nya asem ketoa na emu ensam ankasa no ye ba ma yenko apomden ahwe ye na yenko Jubilee Hospital wɔn makate yemmo eye wonom amwo mo mekira ayahwefo nyina abaso sanse mbepie mo kotoku mpatam ya no maboa amane apomuden ensem agina brane pa na mepacho ye tie ni ye ukopiem ewo Jubilee Hospital ayahwefo no omo honom donhwiri biara ene da biara ubeduru yen akache san wapomuden enti ehu hia ye pa na enokra so echi no yakwa fam fidi ahodo de aba wo ba ya tempa no ane de ahwe unipadua no mahu baabi kura ya de no enso so ehye ne yatimi enso apa no aduro anase yatimi ahwe ama ho so so etimi atɔw ya show wia hospitals ahodo na abakwa wie no enduro ebeyi ama wano na betumi aboa ma ya de na contentem no afei ni atwere ama ya se kwa akopa bitɔ wo bakwa ya sibi ni ho na wode nam saa ntiano sanda ya na misuo so won mo wo eyesabio ye nkuro nketwa mu ye honom omuni pharmacy bia honom ya enti wono no se no so odumfo bi amfa bi anwu bike to na wanfa nko honom a obede nya bi ato ebi kwa me no kasai oyarehwe ni se aduro na wo se wo fa ntentem so a ebe wi ache ne yesitim kagya wokɔ eya na ha adwene ti weni se no ye honom ne de enduro ne yede wotu nduro so no na woje sa nduro no okwa ne wakɔ akɔnom na atimi enso aboa oba wa fa afuro afuro na wafa no mepacho bosume maako nkono akwantuo na wokoro no na emunsam so de ya na ye bebre munsam ye bebre na mmom no de atia ne se wo hia okyerɛkyerɛ ni mapa woni mudie ɛwɔ apemfo enso apomden ɛho said ye be obetimi enso aboa wo na wode wa nam bosome nkru ni mu na afi se wo bre no ɛso a na sabio okɔ akɔwo a okɔ awo so a wankɔ akɔbere eti ni nyina fa kɔdan Jubilee Hospital na wonom emwa wo mepacho okunu wokora betimi de oba na akɔ se me ame de na aba me de ne behye mo nsa wo fa afuru mepacho mo ma ne kyerɛkyerɛ mame na atimi aboa ododie ne nyina ka ho enso ebi na eno so echi no mepacho oba de ya adom na owo efa ho fa oba abofra no woni ahode sa timi pacho eno so behia nkyerɛkyerɛ a ebetumi so aboa abofra no sɛde be ya ninyini mu no ebetumi akɔ from na pomden enso asipi asita sanso na wo obatan ne so no uhia nkyerɛkyerɛ ebetumi aboa wo nuane die mu ne sɛde obeya sabio wo so apomden betumi enso asipi ede ama wo ne nyina mu no ye de kwakodan Jubilee Hospital na wo de matumi aboa wo sa kwan no so eso eno achi ne pacho se koba se ene wapira na pra na wapira no eso pra no anu odin yade na abowo no anu odin gise yede enhoma bi ene mpania bi ene nsika bi ekekan unipadua no wurawura wuntini mu eno ne ye friend se operation no me pa cho me mohu ni nyanso de ba dan Jubilee Hospital ya no behwe na yetimi aboawo aye operation no kama obawie so no onsan kwote ya obiara ewo eye akire opemfo wo bre kafra obra so hu na mom mamenka nkire wo se baby akwa obetimi awo afa ho afa oba no eye Jubilee Hospital honum eye awo free ho de metimi assure wo ese wo kwa ha obi ani akire an obo obekɔ na afi wo ne abofra ni nyina no abeka busua no ho na afi munyama pom ato osana na asumdua abati no awo free no ye kɔ Jubilee Hospital na wonum so enhwɛ MY sans wonum mo gye awo wo honum no omo wanimdie ewa awo gye enso emu mepato wo dwonso ho yade biara se wo dwonsoi wo chim emma wa fe wo se sabi kafra cho
Aponche wo hia de bi no di o kafra na so de ko Jubilee Hospital na won mo wa won be hwa amasisi na odun so abetia na yiro dododo na afi ohu ato kama ya masisebio sikaje na ye denti no na ye ba sa pomde mapa ene ye pese koso kotoku mpata mu nti no ye ti abadwaku a sa abadwaku no won mo hwema nkyerkyere ne nimdie ewo apomden ho sade be ya ade no kra ho nkofa bi emfanto ho so na akɔwi akiri won kɔbɔka bia so ewo akiri mepa cho sabi kafra cha ya ade ba ko ada bia me bɔ mpa ye soro bɔ ade sema ne ntu nipa bia dasani na so se bia to wa kafra ma wabamumu anida so nyansa ye eye aniyade uja edum wani ja no edum ana wani kanya no edum Jubilee Hospital fa koi na wonam so entimi emwaw na womo enhwema sabio wani no se hu ade enso ebiem diabetes ne hypertension ade bia ye hu ahomete pa se chew na wa mfiri ase entu hu anamon wade no phone no wade watro ananam ewo ye ensedo enu nti Jubilee Hospital yi dafia dade so no mo sa no pa bia bra no ma wo kyerkyere na afese wonya yade no bia wonhwe na womwaw na emfiri wo so aduane bia obedi wo yakachi bia ne ahwe ehunu se eho tiyo podi ankofa yade bia fambre oni padua no na enu achi so apomdinsi achi by health insurance mpacho wadaroma ye adwuma ankwankra de ne aban adie woduani eche mo dabo abo kwantempon no eso amantra bridge no so no ma no na obehunu yen atena ye na so ofiri oda na eba eye aboabo a eno eye wonsa benkum so amantra bridge no so no sanso na ofiri aboabo ekọ oda eye wonsa nifa so amantra bridge no so no ma na obehunu atena kase na ni die na obuo kwa so nkyeremu kase bro dem dem ayi so no wo gye no 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital no wayar sefie mapa Nana Preku Electricals and Air Condition Services patro air condition ya de bia aba na abeka nipa setena ho titu ne biaya wodro fa nipa dom ana offices awodro no sanse no ya na ye pa chen fan no cause even wo office kra na sofa na ho people ko wala hwa na so air condition ebo ho bre o ase de yesra ho no ebo bre o kama nyunyu na ebi mo no mo hu fixe ebu on mo be ko abronsan bi no na air condition ne bobɔ ho basa bo ha etan ya de apete hu ni na dabi na Preku Electricals and Air Condition Services won betumi ayi air condition ni we na ya de abobɔ bodan hu ni na de ye nso ni so ni film no de abobɔ bodan hu ni na no obetumi agada ni na one place said be dan no nya basa na saa de no krampo no ema akromfo nyina so tumi bowura adan mu sansa akwa ebobɔ bodan ntom tumi gyina so fuko wiade wo dan mu internal Preku de obetumi connect ni na one place no de ni na boa no kama etu be kwa dan no no unhu air condition sa bobɔ ho basa na so wurema bo se air condition wo ho waka se na bo hen na bo no obeya ohun tinana Preku we ye modern techniques a ode abatown ena biem air condition apeso fixing ana wodie na wo use no problem about asai enkoto ntwene frenana Preku keke obe fixing ne kama amaw enya hununko se ebia wasidan upo bi obeye fu wire na mawa contact nana Preku na oye professional ena adwuma no so wa yache enti owonimdie wo mu pa obi owonimdie de o tantena ayeden a ehono ne be cho se oni pani be ku na so widim o de techniques bi ne nyoma kitikiti be bitu sanso no so yadwuma ma wa o kire bi nkote se jatom ena wayare na nkoye dabi na Preku aben o yadwuma no so ache kama tinisem odin ti usi dan ena apeso ye wayare ma wa contact ne keke oni na adwuma efo beba be ne simple fofofo e de amaw na woni baji na adwuma won so yesi bibi ye fra bi 110 ene 220 wayare ni na ho wo mu ye adwuma non stop to de hian say one na Preku Electricals and Air Condition Services ebedin sa wo so me patro kai sha ne so say uwo nua bi won ma wanya mfie dunum 15 years echo 20 years na ne gi air condition adwuma ne ho a ode ne koma na Preku a obe kire no ode bosumi kakra bi be kire no ama no so hu adwuma nani so na wate ase sesi ano ne ade a eba
enti se usua ne ne ya ebeboa wo obenya wo sika di na wanso bon sampa wasua adwuma pa air condition services eno ena ye bo hu dawuru ene wo yare no timi patro na napreku na tena ye no mienu kase pa ewo nkran ena ba konso ewo achim abenase ene nkran timpotam ya no abenase mpotam wo na wani gi air condition adwuma no ho a kosua na ebeboa wo nkran so na wa afre na contact na napreku na nkosua na ebeboa no ne patro frɛ no na one ne nkasa bibi wono wantime de na si ya frɛ no 0594 568 128 0594 568 128 ana 0242 738 404 0242 738 404 now ne na preku electricals and air condition services ending sawoso time herbal center de indromi no aba time herbal mixture eno no se wanuma to untumi ndidi etidi yade how wonam tayo ya tisame maame owo edwami antiaku ono ni jenefo hima achem dan adwam tise bia maame ebi wakodwom no wabre ukofia eno ase obebo time herbal mixture bi na wada onso na ho odin penti na wasan de akodwa so na asade akodwa so enti ekomo bia to honam tayo ya time herbal mixture ububo bia ebeboa papa edro Ghana ya ba ma ya ne akeka bom de asie ni ya edro wi to no ma etu asie kura ensa ma biem time herbal mixture so eno so immune system no e support no sa boost no e na afin so mo a uye bibi kakra bia ne nani aha eno so ebeboa papa endroi so pendodo atu ana open baako ato ko herbal shops and pharmacy shops for 0244 417 669 0244 417 669 kai set time no time ania abusuafo yempoma yedin dia ma yenko daswai na yango ensema woto a edi ahim enso ewo na asante mantamu ne de wo adri jadifa wonom ewo ne sam no egasi ai wonom kire mu se enoma bi ekoso o madwene ho mo entiase na omu kire mu se bepiem asante mantamu a CCM no kazai eye kajetia Dubai market no ene NDC amanyeko na penso ena cheso ru adondo amani mahama oye ya no hwe ye opejade si wode ma wo mo MPP aban enso eba no chemza ade ye fe nti sa na tie de a meso meye ebidi aka ho amanu matimi akonkan enti eye phase 2 no eno so eye ade se aban afiri ase a wode no ma egu akwan so na so dwadi form wa santimentam kire mu se CCM no kaza kejetua Central Market phase 2 no sa wama mani anye den pa wama husa aban yi awate akunya so na dankwa kufu da mamu no mo kan o amote se akanem na kakra bi etoma mani anye den a wanhwa na sa phase 2 no kejetua Central Market no anhwa na aban na ntimi anwie ne sa ya su troma keka wo mo ene kokobonsam na wo de ekọ ede ama aban ni se wo sra ban na se ni manimu ya wonhwe na eye wonmo mu di djuma ewo eye kejetia Central Market phase 2 redevelopment no wo mmra no mafriase ensa anya djuma so mwa madwumadie no anwie payo ansakura na afimpinu ni aduonu enan abato no enso atimi aduro na wonmo to mo gaza yezo no mu giram sai awra wo pa se enei se wo hwe se de mpanyimfo project omo ye no asantimantamu na omagejai amana kekakeka epa jese pempe omo twomani ema mehwe biam na omo tese ha adwene pa na omo si we kura na nya kejetia Central Market redevelopment phase 2 no nko awo eno otem se okokura mother and baby unit eno so wo Comfort teaching hospital say omo si eno kura so phase 2 aka okokore de aye ena eye Kumasi International Airport so eno so phase 3 eno so koso omo si eno so kokotwe baby eno so aduro Sino hydro project ahodo a so waye nyina no ne nyina no dodo na ya keka no mo de omo ye dwadufuo nti no omo obi esu na niwa empepe ide wo mo kyese kejetia market phase 2 no abanhwe anwie ansa na de besi asi na ensem we no mboaboa no ana omo de dan omo twatwirafuo panyini eno eye combined eye Kumasi Central Market Traders Union omo secretary Emilia Kofie
eni ensam no opru bigu ho. Even though the IMF funding is in, no work is being done. And there are quite a number of us who were evacuated from the place. So our people keep pushing that if we would want to go diplomatically and the government is not listening to us, then we will have to take to the streets so that somebody sees us, somebody hears us. We are still dealing with the police to give us dates when we can demonstrate so that the government will hear us and know that we are in need. I would want to say that the government should complete the project for us within the shortest possible time. This time we are not pleading. We are not begging the government to do it. We are demanding because we feel that it is our right. If the government could not work on the project, he knew he could not complete it. He shouldn't have touched the market. I got to go. Omo chemu se we kura do omo nsira aban no omo nsira ne hute esa so bia nsoma ne se won fa ne san kwaka dwumadie no na nka edwa ne ti wono man ko mutimo mudi omudwa ana wo be hye won but wa hye boy wo se wudi suo se bible kura aka asam no kan so anu odin so bible na aka nti wono aka de me so meka wo se sabio ono de kwasiafo ba hye pa de lalai eti se wa hye bo na yesi di su house na ma memre na ade na wasi we ono na shebo ohwe ni wonji so ti we mo hye no nya so mbe ye oye kire de atia no Emilia Kofie ensam no ono ye twetwerefo panye de ma combined Kumasi Central Market Traders Union na se Kumasi wo ko no madwadifo nkabom kwa awdo ni nyina no keka mo nyina si ani a ma mi na twetwero mo nsam de ma wo mo na oka ni nsam we no wie ye no ana eya Asante Mantam Kropon bedwa no anu ba no dani Kumasi meyo eye Owura Sampan ena ono so kire mu se eya yese ha adwene de na dwumadie ne ka aka no nyesa ba na yinani ye nyina ye nimde na mu osikasam aye bibie ho nti eya de yesa asio sikasam to yaso finance ministry no wamane afenso no eye asoye omo na hwe eye nkronkro ni amamuo mpuntu dwumadie eso no Ministry of Local Government ro mugusu o masim konya o to adwene eto mehwe no maba bedi dwumadie de afre na mom so betimi aka se dwumadie no aban ni ba wie enne ana wochena ana afia beba eno de oso ntimi hye ho bo. As part of the government's restructuring, debt restructuring program, certain projects and certain funding, international funded projects were put on hold. And KGTR, the phase 2 central market, the airport, and the maternity block of Konfanochi, including Sino-Hydro projects within the region were all affected. But I know that about some few weeks ago, the contractor, the name rhymes, the contractor is the contractor. They were on site with the project consultants, officials from finance ministry and local government ministry. They've come to do comprehensive study of the delay and how the next funding arrangements. And I know pretty soon they're going to come back on site and start continue with the work. Opanyina utini nkai Asante Mantam Kropon bedwa no edwadie Kasiebo na meka so wasuguso ya wutie enwume no nsia kan Kasie ewo Ahenkan FM what be Ahenkan 93.3 FM sade munim da no edu binada enwume bia ya tisi dwom kohwe sade edwadie eko na otwi sene beko wo mudwumadi na kasankasa sade etie no so no Eduma phobia won Achimoda New Station anu no Brim Central Municipal Assembly wo epoe mantemu kire se oba odan krodua mu a kwan omanfofo ka etu kwan fi odan komiamia wodobi no eguma wodo bebre baako eyese obeko station a aban nim no assembly no anim no na wakokofa ka na frisa ekuo no cars nten ama bibia ni a wo betumi edi echa na obetumi abo amane wade yira na onoma bisa bibia beto no wo matumi atwitwa adwomra kwan so na okofo no okwa ena ba kon so ye kwan ho de kwan ha womno ba na ba kwa unity ochense de otwa ohene funu ohene ya kwa unifiri mo kire otwa ne video se Ghana de ye ya ne ye video so de to o meti mu a driver ni tia so hi trotro no otia so hi na meta unity no one sa
na ni tina wa twene me se o chense de otwa efunu video enya asem ketwa ye na ye nim ye hu bidaa na wo ba na wo mo nsa enti kwan wo do a fa so tu kwan emienu trotro ana beko station akofa car no mna kwan so we emienu ne di dwuma pa na atwemo da new station master ni bi kire say sa trotro na ebu wo dan no se ya ama enkrofon so nko station enkofa car no ha wo madwuma pa titu ni new station ha wo madwuma pa nyame adom Ahenkan business news ene Koforidua station master ma GPRTU wo atwemo new station owura kwabena wote adodo na fa no doctor edi nkomo ena doctor che sampa enukre de obisam ne de otiti na no enukre todo sa trotro na omafo gbo kwan ho a wo mma nkrofo nko station kofa kan no ha wo madwuma ama so bi kwa samankase kra obeko station kofa kan no oso bosi ebe dada na o yemfu ne ansi wa cross du across on ofa bi ko obi kwa aguna so du a wanya straight car so yemfu du man so na ofa bi ato so udu onso obenya bi akọ na tipa ti trotro na eno mo se sankofo san ama omanfo 19 ma station e mafaka titu ni new station eno na mo chese ha wo madwuma no papa na o chese abra no mo main station atimoda main lorry station no na enkofo ba obefo ka pa na so new station no manam trotro na enkofo bent ebunti no ema wo mu mfiri krom emma new station mefaka no intama ho no madwuma no ekofom intano nam so krampo masesei bra na omode pon main station no we omopon tempa wo new station hono mo owura kwabena wote adodo na afa no doctor ensema do di tu dwade edoso papa na no krakra no sre empenifo se wo mu hwe na wo mebo trotro ne nanam kwan fofafa nkrofo no wo mu hwe ensi wo ma no kwan sisi a challenge a ye face wa hane se passengers no first ane wo krum no na passengers ne erone wa ye ba ha ide passengers no masa so ebebo be 4 kra na ye yapon ha na obi ampeso be fi krum aba ha challenge a sisi a ye wo no je se empanyefo no hwe na woma bombo efa kwan so kono omo stop sade ne dia ebebo ya wa ha cars bi wo ho a omo ye trotro on enti ohun se nipa de gina kwan ho a also yankona kosi across no ma fa na kosi across asama passengers kosi across Koforidua passengers no ma fa bi ko ene challenge asese ya face wa ha nya bot 3 to 4 na nipa ne mfi kromo ma biom che tore bi a 4 ne apon wa ha na 5 ne ya free ha ye wo kromo so yetumi lodu akosi be 7 8 ansa na Koforidua passengers to etwa but ye ba ha ne de challenge na ha ye wa ha no we aye station master MGPRTU Koforidua atimoda new lorry station owura kwabena wote aka doctor osato so na ye pese ehu enso so ye da bookman ene obi a ot ticket wo mu mienu ntem na adwuma ben na bookman ene wo ma ticket no o ma sedi ankasa biem ene sen uyi die na enim se bookman die on die ase o pack ni o magu butumu ene ticket ran so ticket no eden pa biem ene be me yehu se ye bus station na yehu yenhwe na nipa ene ni bedin sa so ni na no doctor echireyemu ye wo de ticket ena ye wo ma ejina fom ehwe car na chi so obi de niam ba ya charge no na ye de ahyem ye dwuma ye wa ha eno no de ogina car na chi no ye book my phone de o ticket no ono be fan so secretary say utwa ticket wi a ese me hwe say ukra ne ma bi a de say mahwa ma na ye de ahye car no e bia na me panyin no mete ha na nkwada ne charge ne ma bi na say ne bo no ekosoro do bebre a beto ka chon say monte so ma no na ye hwe na bag no kra say enye yi a me say momfa nhye mu ma no Monfanshe put it inside for him. Onipa amotini ni eye owura kwabena wote adodo na afa no doctor. Oye station master Koforidua station master Emma GPRTU akwantu okuo no e watimoda new lorry station nene enamoti enti business news dia trotro for ena new station for chese trotro for watimoda town no womo ha womo pa Amo so boye pa trotro phone mom de enu mom de eye fast nanso enhu dodo
Won trotro for no ko challenge ni pipen. Yeah. Aboabo say, wo mu twem mo man buso mo dukrom. Minim say wo mu ni say yo. Na trotro mienu bɔ lapena. Ayo una nsu na agu jam. Say opening. Ti trotro mom dia amrwafo titiro mom penofo. Ono ko station no akofo na driver ni a ya hyeda tete no atreni no. Na wo tika hwi ya tete uye no. Ti wo mom ka mom de eyentem na nso yese kwanta musuo. Na obedi ntamati na ba konya asem de. Ena nka ko station kofo dudu asomdwum na ye later. Kanu mom ye. Trotro wo madwuma na ye ne ye. Na nso kwan yo mfa so kra atwa ka no ehundodo. Ehundodo. Trotro. Koso no onya passengers intonem na nani abrope so didi oba nanim. No kosesa nanim. Ezo station card ono waye ma ansa otu. Into oba ni na no or drive professional. Onko pre passengers ho. To no bu driver kan kama. But we mu di ope passengers intine. Mirika tentena. Wo mo ba won jimse do mu ko races. Oh there be wo mo ka twe die ehundodo. Omo the and the major advantage ya wo mu no so yese say bia wonnuoma say make about station station yes on say wonniema bia eno say wo ja no ka mu kra na wo san so benya yes and two station cars in time accident okay station cars in time accident but trotro cars in accident pa we dey Kumasi to Accra sprinters here ball lapping etumre bi no omu de ka hwehwe gbra edin ya twaso na mom ba bia yaduri eye wo so chefa mre na aka na ye wo dia ani se wadwen kira wo de ba ye no na ye de AP Kasiebo no so de ama wo we say ya friend yima na wo agye krom na wo chem se Kasiebo ndidem